3000块啦。3000块是不全部？没有啦，你就是1500嘛，1500嘛。哦，2个月1500，1500。没有3个月。没有啦，这个6月到8月。哎呀，看一下。啊，6月啊，姐姐算给我听嘛，6月、7月、8月呀，对不？3000块，我1500，对对。对呀。以后如果4000块，我2000块，大概2000块。这个为什么变那么贵？我现在那个10点才吃饱。不是12点呢，等一下我们在那边吃啊。我请太太。不用了。好吃便宜啊，没有关系啊，妈妈节啊。哎呀，昨天姐夫说我要付多少钱，太太？哦哟。跟姐夫说一下，没有关系。要3000块啦。3000块是不全部？没有啦，你就是1500嘛，1500嘛。哦，2个月1500，1500。没有3个月。没有啦，这个6月到8月。哎呀，看一下。啊，6月啊，姐姐算给我听嘛，6月、7月、8月呀，不是3个月。不是6月到7月是1个月，7月到8月是2个月，不是这样？应该是这样算的。对呀，劳动记录也是这样，6000块是2个月，看先。啊，这个以前我们新式播的时候，1个月500块嘛，哈，2个月是1000块嘛。对呀。对呀。啊，姐姐就跟我说这个是3个月，我说6月。看这个，看这个7月到7月，这个2个月6000块。那个如果那个太太付，那个是6000块。他等下那个27号薪水拿了再扣。不用不用不用，我现在付，我有钱了。但是姐姐一定是姐夫讲诶，不是姐姐乱讲诶。还有他这个是3个月耶，这个外劳这个3个月是2个月，1个月2000块嘛。哦，他写这样。哎呀，1个月2000，3个月6000嘛。他说这样。哎，总共3个月啊。哦，一样，这个也是3个月。对呀。那以前这个是太太每个2个月，为什么现在变成？那个以前是新式坡，现在是变成中家。home 这个 home 是家。他新式坡现在没有了，都给这个公司了。但是这个他有写新式坡诶。就是啊，他新式坡本来他就有啊，他的股东都跑到这家去啊。哦，现在这个应该是这样。更厉害。我这个比较厉害。你看一下，我也听不懂啊。对啦，啊，你这边就有看了，你看他说。他是6月1号。7月1号。8月1号。这个是他说有特价900块，如果没有特价，我们也要付很多的3897嘛。他说有特价。要减一个900块啊，所以你看变成2997啊。要付这个钱啊。对不？3000块，我1500，对对。对呀。以后如果4000块，我2000块，大概2000块。这个为什么变那么贵？本来就是这样子，我就给你啊。他那一天来给我们弄这个那个，要1600多。对。也是太太付的，没都叫你付。谢谢啦，老婆，我也没有叫太太付哦，太太自己要付哦。我怎么我太太很随便你啊。对呀，我不知道啊，我也为什么太太付？拿去，等一下拿去缴了啦。对呀，那个太太给我6000块。6000还有2000，6000加3000，9000呐，9000找几块。这个等一下好像6000块，有没有付10块钱那个？不晓得。7。就给他付。1、2、3、4。本来在印尼 WiFi 也差不多是这样，1个月差不多1000块。9000，
6000、3000、9000哈，找3块回来了啊。如果他要可以付这个，对呀、手续费你就可以用这个。哎呀我付的，1、2、3、4、5，我付1500对对，看，算一下。1500了啊，我拿9000给你了。好。去拿我提包了，你去付一付了，不然又会对呀、罚款了。怕过期了。哎呀，时间过。等一下要不要去市场吃面面？如果青菜再来，我们在那边吃啊。妈妈吃。不是啊，那个不知道有没有放肉肉。对，要问才就是要问。了。劳动部这个是签给那个的政府的，台湾的政府的。看真是9000。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。不要这样乱。谢了谢。这个我们有一起去啊，台姐有一整天要看电视啊。没有啦，我2点要去脚底按摩。哦，2点还做身体。对，2点都还很久。对呀。晚上也是吃牛肉面、煎麻腿，有空心菜，菜什么菜都有了，对对。还有炒一般的不啊，那个要赶快炒吗？好了。所以要煮稀饭，明天。哇。我是很想吃稀饭啊，可是菜没有，不行吃稀饭。那还有鲍鱼1块在哈，煮稀饭很好吃。你太太如果喜欢吃啊？不啊，稀饭很好吃。太太如果喜欢没有关系，我不吃稀饭了。对呀。姐姐也不回来吃，杨启弄喜欢，杨启弄有没有回来？不晓得。杨启弄喜欢稀饭，他的牙齿也不好，剪不掉。不啊，稀饭。太太打电话给杨启弄哦，是怎么样？你有没有回来？妈妈要煮稀饭这样，要不要？今天礼拜3一定也不回来。对对。不晓得，礼拜3应该会回来。要看一下。Nah ini bunga di hari ibu teman-teman, bisa ditaruh lama banget ya. Karena airnya ya tak ganti, tak cuci. Terus ini dari anak mbokku yang laki-laki. Seperti ini. Nah ini bayarnya ya. Jadi bulan ini bayar itu 2997. Aku separuh, nyonya separuh. Nah ini sandalnya nyonya yang baru itu ya. Made in Taiwan. Seperti ini. Brand home working. Harganya 4.500 karena ada diskon. Nah, ini adalah daun emin. Ngerendam daun eminnya.他要对对，他喜欢稀饭，因为没牙齿。哎，那太太的牙齿一个都没有掉，好厉害对对。那他的牙齿还那么年轻，全部都坏掉，是怎么样啊对对？他流行阿公了，对不对？阿公的牙齿全部也坏掉，对不对？是了。好像姐姐流行太太，姐姐好不好？对呀，Costco啊，这个啊。哦，不好。不要让你吃那个东西呀。哦，草莓不好，有咬。哦 ，strawberry
aku juga mau nyobain ya. Daun amin. Bismillah ya Allah. Bismillah. 我就是厝的，我拢住，我也无住伫遐，啊，较拢无人啊。嘿啊，我是讲你住中和较近啊。哦，好，好，吼，然后伊差不多2点。Rasanya tuh asin, ada aroma daun mint, seger. My side. 你看他一个人肉买那么多。不是啦，他有好像帮忙黑你太太买了。没有。他煮给他的婆婆。他自己。哦，他喜欢吃肉。他最喜欢吃肉。哦，他也很会煮啦，对对，会煮这样。煮很简单这样。Nyonya aku nggak pakai masker ya, karena memakai kacamata. Matanya kena matahari sakit.不是不到，还没真正夏天。哦，夏天。不是了，它的温度还 OK。不马路。我们容易都可以掉的。对呀。掉，欧班。可以。Opa. Cantik banget ya.那个才叫肚子出来了，那个是要不会啦，他有没有，不好，这个是弯路爱好，对太太不是很好。如果太太要买白色，这个太太很脏，不适合。这个也不适合的，相信我们。穿这样颜色比较安全。天气那么热，戴围巾要做什么？受不了。对呀。没有，再见。那他有可能太太要穿那么很像年轻人这样。对啊，这些人还 OK 啊。那个太恐怖了，太恐怖对老人家不好。买单了，给谁？我们tahu Maitan lah. Gangan di pasar ya. Ada dedaunan. Oh,他马上要来啊？哦，那个请这哦，做吗？你有去台中佚佗有？谢谢。有啦。有一个咧陪你会知啊。我是他太太。对啊。那现在这样我也不认得。不需要吧？你要不要？不要。你这个要拿去。这个还要带呀？对呀，啊，谢谢，不好意思。那个他的不用付10块钱，如果10块钱好像是钱包费的。10块钱。对啊，有时候我们还要付10块钱呢，钱包费啊。kita ketemu ini lagi ya. 这个很好的，你看他的字，很帅。什么东西啊，对对？包包啊，对对。哦，完了。什么好？都是钱，都是零钱了，没有用。对了，没有用了。
你订嘛，贵家。哎，4、5块我买啥去？哎，说礼拜五又。要下雨了。喜欢这个是喜欢哪一个？这个为什么不喜欢红色的？这个好吃。哦，那肉比较软。肉比较它这个牛要43要1包的，3个100。好，我们是7两200。这样200是细粒的啦。哦，饭麦不好吃，老板。我对这小红夹。Nah, ini sayurannya ya. Dia ke 200. Ini tuh rekomen ya, nasi ketan. Enak banget ini. 你这啦，这无嘛足好食，这嘛名牌班的啦，名牌班的啦。嘿啦，我好名，你是偌轻啦？哦，北部较轻啊，这这几粒了？的。是的。Dada ya sama yang tuh. Oh, muka ya semua. 袂改甜。水蜜桃也来了了。啊，那个不能放嘛，放了130，这个200，330，再加180，510。510。好，谢谢。哦，又一半了，1000块出来就一半。那还要什么？硬硬的。5粒的，那有4粒。我爱吃，18粒的。8粒50。更加哈。哎，来了。Eh, Masya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kaget aku. 你是要创几人？哎呀，我的朋友啦。哎呦，我好厉害哦，创死啦。1粒100了，来了。 Nah, ini New Zealand ya. 大家好。 Soan isya laban, kan isya. 老板人算哪去啊？ Jangan bisa ancien nah. 还没打开算你要刷哦。啊。我们要回家是还要走一走。Kita belajar. Oh, dah. Oh, 它是牛肉面老板。啊？牛肉面。它也有牛肉面。牛肉面没有放猪肉。还可以的。你看家里牛肉比他们好吃多了，你还给我吃那个？哎，不是，我们汪汪老板娘苦。买的牛肉都是一等的。哎呀，他们用的是傻哎。汪汪苦哎，汪汪苦哎。Akan jelek saya untuk teman. 重庆小面。有现在有没有肚子饿？没有。有没有肚子饿了怎么样吃？如果没有饿，现在吃。看声音很好看，里面一大堆人。来看啦。看你想要想吃什么。那我也没有猪肉要吃，我也不知道。你问一下他是不是猪肉还是？小姐，这个是猪肉还是牛肉？小姐，他没有听到。猪肉。哎，猪肉。都是猪肉。没呢。姐姐没有关系，要卖啊，带回家。我不要了，我干脆回家吃牛肉面，对不对？我们家牛肉面那么好吃，你不吃又……哦，不是我的意思，我要买给太太。我不要。我买给太太没有关系，带回家。不要。我要讲清楚。在外面不好好报理。哦，sama-sama hal. Tapi ini mai saya. Oh, nah ini kondisi pasar hari ini seperti ini. Nah ini sayuran ya dari daun bawang, terong, kacang panjang, macam ada ya, anak paria dan lain-lain. Ini daun labu siam. Ini tuh buah semitau ya, buah persik. Tomato. Nah itu ada lusun ya, lusun itu asparagus. 用力煮啊，什么意思？就是一直煮一直煮啊。哦，猪也是老板的切定啊，不是我的切定啊。
煮给他吃，他就那个太太都喜欢呢。350一颗哦，一斤，一斤350是几个？300啦300啊。不知道几个啦，2个多啦，3个啦。Beli sayuran. 对，今天是300。啊，你咪讲要说食？对啦，我是讲是。无咧，要应该要恁兜食。好，来，我差不多大5个。啊，我订的。好。我订的啊。好啊，好啊。他们可惜就无恁阿进来飞啊。你在食条啊？条啊。你啊，那就你那点，我袂长龟。哦。还吃的。有两斤哈。对啊。对啊，毋过吼，阮个小妹来讲，恁个怀煮龙尾翅。哦，对了，你滚你叫我爱滚龙尾翅哦，太快来了。哦，可以挑，太太。呀，不挑就是挑一点白色，一点绿色，太太，看哪里比较好吃。过1年了吧？白色一点，绿色一点。等一下我们尝看看哪里比较好吃。63块。那我帮你再查清楚。对了。到如果不在的时候，他送来又没收钱，我妈已经跟我付过2次钱。panjang-panjang. 这个，这个葱有洞洞。谁吃了？想好这个。可以。好啦，好。疫情过来了。不想要跟人讲太多话。你有吃到我感冒吗？鼻塞的。丽丽讲较歹。 56 块。 56块。还有加葱。没有，我赶快拿走，我点这个。172。姐，我先走了哈，1点我帮他收。好。好，245。煎蛋。你看人家菜单就出来。爱菇彩的，给钱的。啊？没有，菇彩是刚给。245，24。菇彩给钱的。还老好恁阿哥啦。25老板，哦也便宜。245全部，我想是从245，后来全部245，便宜了。回去叫你爸爸多种田。我们在你不会赚钱了，这个菜很便宜。你们那边种没有人要了。对，家家户户都土地很大，大家都自己种，没有用，种菜没有用。没有用。哎，你家里没有红萝卜的哈？没有。对呀。昨天我煮牛肉那个一点点而已。昨天我有讲哦，太太买红萝卜，太太回来不买哦。我听陈叫我不要买红萝卜。太太红萝卜，后来太太不买。文化路吧。Ini tempat pizzatino-nya yang nyaman sekali. 他可能最快也要半小时。最快半小时。对对对。哦，这样可能还是要2点啊，因为你2点的人去门口，门口会使较早，无就赶快2点啦。很有关系的。哎，看医生重要。哦。
你若讲妈妈可以好先好啦，哎呀，那你先看伊。啊，那罗老师，因为你来不及啊，你2点做的话，要到3点半。要到。 Ini tempat pijet ya, bersih. Nyonya aku suka pijet di sini. Terus ini pasar 不 luar. 是你不用讲。哎呀哎呀，临时又不来就算了。哎，不用啦，没差啦，你就。 Nyonya aku ngambil yang 1.200 1,5 jam. 他可能还太多了，没关系，你要不要喝个茶？ Iya ke iyo lần chi, wo xian cho à? 好。 OK 了，拜拜。能不能帮我那个电码刷一下？还是你要不要直接做流量？ Bye bye. Nah ini pasar hari ini ya, lumayan sepi. Kita nyabrang. Panasnya Masya Allah ya. Di suhu 32 derajat, luar biasa. Nah, hari ini adalah hari pertama kali setelah wifi-nya dipasang, saya bayar tarif bulanan nih teman-teman. Kalau menurut CC saya itu bayarnya tuh 3 bulan sekali, saya bayar 1.500, nyonya 1.500, sekalian tagihan TV. Alhamdulillah tidak ada emosi atau apa, tidak ada, karena anaknya menjelaskan kepada nyonya. Dari zaman dulu kala, sudah jalan 5 tahunan itu, nyonyaku tuh tagihan TV selalu bayar cuman 1.000 NT per bulan. 1.000 NT 2 bulan, 500.000 rupiah. Terus ini katanya sekarang tagihannya tuh 3 bulan sekali, bayarnya per bulan ya katanya sama saja, saya juga enggak tahu teman-teman. Pokoknya intinya saya manut, disuruh bayar berapa saya manut. Karena wifi ini teramat sangat memudahkan saya. Upload video di Facebook atau upload video di YouTube itu keren banget, kecepatan itu paling cuma 5-7 menit kayak gitu. Pokoknya itu teramat sangat membantu saya seperti itu. Terus alhamdulillah ya wis tak bayar teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Nyonya saya langganan pijet di pasar, sekarang pijet di pasar bersama temen nih. Ini saya mau makan teman-teman. Saya sebenarnya tadi itu sama nyonya mau ke pasar, mau nyobain mie sapi. Ternyata di pasar mie sapinya itu mengandung non halal. Terus aku bilang sama nyonya apa mau? Beli dibungkus bawa pulang. Kalau nyonya mau makan, niatnya saya mau traktir nyonya teman-teman. Tapi nyonya itu melihat saya mungkin kasihan ya. Berarti gajiku sedikit, kepotong kena wifi, terus kayak traktir nyonya itu ibaratnya saya itu kasihan gitulah, melihat saya itu kasihan kayak gitu. Tapi menurut saya itu berbagi tidak harus menunggu kita kaya teman-teman. Ibaratnya sebagai rasa syukur ya. Alhamdulillah rasa syukur kerja di sini enak kayak gitulah. Saya tidak melihat dari gaji saya kalau misalkan berbagi. Ibaratnya kalau misalkan kita berkurban teman-teman. Hari Raya Idul Adha, tidak menunggu kita kaya baru berkurban. Ibaratnya kalau misalkan kita berusaha dan kita ibaratnya ngumpulin duit, terus alhamdulillah rezeki ini dilancarkan, kita mampu ya, kalau bisa ya berkurban seperti itulah. Apa mungkin ngomong apa tau yuk kok cerewetan men yuk nih. Ya mohon maaf ya teman-teman, ini mangan ceritane. Terus aku sama nyonya itu disuruh makan mie sapi. Nggak usah boros yuk, makan mie sapi yang ada di rumah. Kemarin saya masak mie sapi ya, alhamdulillah.